Bathoeso madume tseno ke dikgang tsa loleme la Setswana tseo di tlisediwang ke o Tshepile Mokate mo Platinum Northwest TV tla re lebelele tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Gompieno e ne le letsatsi la go keteka bolwetse jwa TB. Mo go tse dingwe balatofadiwa ba le babedi ba tshwerwe ka ntlha ya go senya mo kgwebong. Gompieno e tlhotse e le letsatsi la boditšhabatšhaba la bolwetse jwa tuberculosis TB. Letsatsi leno le ketekiwa go fedisa TB le go thusa setšhaba go ikilela kgatlhanong le yone. Ba World Health Organization ba kaile fa dimilione tsa batho di amega mme seno se baka mathata a masisi a boitekanelo, loago le ikonomi. Mokaedimogolo wa mananeo a tomagano wa Lefapha la Boitekanelo mo porofenseng Grace Tsele o tsibogile jaana. Ga jaaka province re tshwanelwa ke gore bolwetse ba TB ga re batho ba rona ga ba fola ba gaetsho mara more than 85% tshwanetse gore ba fole. Ba tshwanetse gore ba fole ke maitlhomo magolo a rona ao. Jaanong ya ka re le mo yana re tlile go raise awareness, re batla go bua le baagi gore ba dire eng, ba itse eng ka bolwetse bo le gore re go tshwaragana re dire. Theme ya rona ya ngwaga o ya lenaneo le ke gore we must commit a re commiteng go tlogaela ka balwetse. Ga o lwala o tshwanetse o commite o nne le vision ya go batla go fola. Ga o na committed o tla batla go fola, ga o lo fele treatment o nwa treatment ya gago ya ka go te o e enwe. Ga o na le bothata wa ya o buisana le baoki ba gago. We need to invest our time and resources. The theme says commit, invest, both health sector and all organizations. We need to commit and invest all resources towards a cure ya bolwetse ba TB. And all of us, much as we plan, we have to deliver. Ga o tsaya maitlhomo mangwe o na le planning ya go thusa, re batla go re a re tshwaraganeng and let us deliver. That is the theme ya lenaneo le la rona. Lebaka le kgolo la go tlhopha tulo e go keteka letsatsi la gompieno ke eng? Dr. Kenneth Kaunda mo provinceng ya rona yone le Bojanala district ke di-district tse pedi tse re di regardang as priority districts for bolwetse ba TB. Ka gore ka ntlha ya di-mine re itse gore ko di-mine go na le silicosis. Batho ba bantsi ba vulnerable to TB because of that. So di bidiwa di-priority district because of the number of patients mo di-districteng tse pedisi. Mara ke rata gore ke re go ntse jalo, much as they've got the high burden, re bone treatment success rate is above 80%, both here in Dr. KK and Bojanala district, and that is commendable. Mo JB Max mo re leng teng re tlile mo ga re lebella treatment success rate ya rona for the past 3 years re bona re tswile go 65% to 90%. So this is much to celebrate, and we are also here to say to baagi tshwarang ka thata lo dirisane le ba lefapha. We can even reach 95% just around JB Max. Ke dikgato dife tseo le di tsayang go lwantsha bolwetse jo jwa TB mo porofenseng? Jaaka lefapha re tshwaragane re bereka le mafapha a mangwe, re bereka le other organizations jaaka tse dingwe tse di PEPFAR funded, re bereka le civil society go tsamaisa molaetsa, go bua ka bolwetse bo le go screena batho. Go botlhokwa gore motho a itse seemo sa gagwe. Motho mongwe le mongwe o tshwanetse gore a screene for TB. Skebe jara ya fela o sa itse seemo sa gago sa TB. Goreng lebaka ke gore ga re go screene re belaela gore o ka tswa o na le bolwetse bo go ka matshwao a re tlabeng ra utlwa ga re buisana le wena, ra testa and immediately re ba batho mo treatmenteng.
So we are all out to do that. Not only that, ga re beile batho mo treatmenteng ba sa tle ka mabaka a itseng. Batho ba na le mabaka a mantsi a go sa tle follow-up treatment. Re na le what we call CCMDD program, number 1, because re treata ga re lebelele TB e le osi. A kere malwetse a mabedi a sa tshwanang go bolaya ke botlhoko ba HIV, ke botlhoko ba TB. A kere now re na le lenaneo le Minister of Health a le launchitseng le bidiwa 1.1 million campaign. Mo lenaneong le lenaneo le la re tswayang le batle batho ba ba mo loagong ba ba ka tswang bana le botlhoko ba HIV lo ba be mo treatmenteng, lo batle le ba ba nang le TB le tle go ba baya mo treatmenteng. Mo provinceng ya rona batho ba e leng gore ba teng ga ise ba kry treatment is about 53,146 ba HIV. A kere and then TB le bone ba teng ha re tswa re ile go screena re reng go le gantsi re kgona go tla re tla le bone. Over and above that, lelapa le lengwe le lengwe le go na le motho a tshwere ke bolwetse ba TB, re ba rotloetsa gore ga go na le ngwana a le 5 years and below mo ise ko tleliniking e mabapi ore ko bookelong bo bo gaufi, because bana bao botlhe ba tshwanetse ba beo mo treatmenteng e irang gore bolwetse bo bo ska ba fetela. So this is what we are doing. Re na gape le di-ward-based outreach teams ba tsamaya house to house, they screen, they teach and they refer di-patients tsa rona to di-facilities. Jaanong bale ba batle beng ba sa tle treatment re na le re implementa what we call welcome back campaign. Go na le batho ba ba tswang ke di-tracer teams ba tswa ba go ba batla mare re dira gore beke le beke ga motho a sa tla ra founa, ga re founa re sa mo kry ba tswa ba mo latela. Mare yaanong re na le bothata ba gore batho ba rona ba ntsha di-address tse di wrong, ba bangwe ba ntsha di-phone number tse di wrong. Re kopa go rotloetsa baagi ga o ntsha address e wrong le nomoro e wrong o batla go tlhokofala ka gore ga re sa go bone ga re ka kry-a go fitlhelela, ga re sa itse ko teng ga re ka kry-a go fitlhelela. Re ba rotloetsa gore neelanang ka di-address tse di siameng, neelanang ka dinomoro tse di siameng. Ga o itse gore wa go fuduga kgotsa o ya thobong ore wa fuduga go batla mmereko kae, jaaka batho ba tsamaisiwa ba bangwe ke go batla mmereko, ore ke a go ka mamang kae wa masika ko gae, e ya ko tleliniking a le mo treatment o kope lekwalo ba go na lekwalo gore o ye ko tleliniking e gaufi ko o tla bo nna teng gore o kgone go kry-a follow up treatment. So that's how we run our welcome back campaign. Jaanong botlhoko bo bo tshwenyang bo ba drug resistant TB e ka yang gore motho o kgona go tswara ke TB e ditlhare tse dingwe tse re di dirisang e sa di fodiseng. Jaanong batho ba ba nang le bolwetse bo re ba rotloetsa ka thata gore ga o beile mo treatmenteng enwe, ka gore re simolola go iponna dipalo di ya ko godimo sa batho ba batlang a ise a ba tshware ke TB mara hela re mo testa tla o setse a na le drug resistant TB. Ke ka gore o tshwaeditswe ke motho o nang le drug resistant TB bo e leng gore ke botlhoko bo go seng bonolo go ka bo fodisa. Ka jalo diteko tse re di berekisang gona no di tlhola bolwetse ba TB e be di netefatsa gore e ke drug resistant or it's a normal TB right at a go. So these are the efforts that the department is putting on to respond to TB. Re itse se gape gore baagi ba ka ikilela jang kgatlhanong le bolwetse bo bogolo jang ba metsemagae ya ka ntse o tlhalositse gore go na le ba e leng gore ba tla ba thusa batho ba tla tsa ba tshwaeditswe ke yone mogare. Jaaka re le lefapha la pholo go na le seo se re rotloetsang baagi gore ba seka ba se dira se tshwentse se se bidiwang stigma, go stigmatize batho. Lebaka la gore batho ba ikobonya ga ba tshwere ke bolwetse bo ke ka gore they are being stigmatized. Yaanong re rata gore baagi ba rona re re ga motho a le teng a tshwere ke bolwetse ba TB a re mo supporteng, a re seka ra mo kgapela ko thoko. Ga lo ba kgapela ko thoko ba iphitlha ba ikhupetsa ga ba tseye treatment sentle ba tshwaetse ne. So re batla go rotloetsa support bogolo ko magaeng ene jaaka ke buile bagaetsho a re tlwaeleng mokgwa wa go bula matlhabaphefo. Ba itse batho ba bule difestere bagaetsho a re bule matlhabaphefo ko magaeng a o tsoga so sa ntla
a re alawe moya o phepa go tsena le go tswa ka gore overcrowding is dangerous. Mo matlong a mangwe ra itse re na le batho ba bangwe ba ba sokolang, ba bangwe ba mo di-informal settlements. O kry-e ba le bantsi in a very small house. Ga lenaneo la go abelana ka matlo le ntse le tla ba fitlhela ka nako e maleba. A re buleng go nne le mowa o phepa o tsenang, go nne mowa wa phepa o tswang. So open window policy must be implemented by. Ga re lebelela tsa mono porofenseng, tirelo e eteletseng pele ke batlhatlhobi ba bojanala Platinum Sub-District 2 le setheo sa tiragatso sa OCCU e lebisitse kwa go tshwareng ga Melvin Clarity Moyo Fane a le kwa kgotlatshekelo kwa Brits ka Laboraro yo fetileng ka ntlha ya go kgothosa kgwebo, go nna le sethunya se se seng mo molaong le go tlola molao wa bofaladi wa 2002. Mpho Manyonyoba o tlhalosa go ya pele. The suspect is said to be part of a group that is alleged to be committing crime around Rustenburg and was positively linked to several business robbery cases through fingerprints. It was also established that Moyo collaborated with Ernesto Nguveni, 28 years, who appeared before the Bronkhorstspruit Magistrates Court on Thursday, 20 March 2025, for possession of copper cables. Further investigations showed that Nguveni was also linked to a business robbery committed at a retail shop in Rustenburg. The accused are both Zimbabwe foreign nationals and are expected to reappear in court on Tuesday, 25 March 2025 for a formal bail application. The acting provincial commissioner of the Northwest Province, Major General Patrick Asaneng, commended the excellent task performed by the police and expressed his delight to see the space for criminality being squeezed. Mo go tse dingwe tsa mono porofenseng, sepodisi sa Mabatho kwa Mahikeng se kgadile ka bogale go tshubiwa ga ntlo ya mmelaelwa wa polao kwa motsesetoropong wa Montshiwa ka Lamatlhatso. Mmelaelwa wa dingwaga di le 44 gatwe o tlhasetse le go bolaya lekgarebe la gagwe la dingwaga di le 35 mo mosong wa letsatsi leo. Re di wetsafatsa porofense mme re tswelela pele ka tsa bosetšhaba. Lefapha la metsi le kgeleloleswe le okeditse kelelo ya metsi a tswang kwa letamong la Bloemhof go amogela metsi a tsenang kwa letamong la Vaal. Kgato eno e tserwe morago ga go bulwa ga botseno jwa kwa letamong la Vaal ka Labone go laola maemo a metsi. Ga jaana Bloemhof Dam e mo diperesenteng di le 98.69 ka maikelelo a go bolokela kwa tlase ga diperesente di le 100. Tla re tsene mo go tsa boditšhabatšhaba. Tlhaselo ya Iseraele kwa bookelong jwa Gaza ka Latshipi e bakile go tlhokafala ga batho ba le 5 go akaretsa moeteledipele wa sepolotiki wa Hamas. Lephata la boitekanelo la Gaza le kaile fa tlhaselo eno e ne ya tlhasela lephata la Karo kwa bookelong jwa Nasser kwa Khan Younis. Sesole sa Iseraele se kaile fa tlhaselo eno e dirilwe go ya ka tshedimosetso e ba e neilweng ke baitsanape mme ba ne ba dirisa ditlhobolo tsa maemo a kwa godimo go fokotsa tshenyo e neng e ka nna teng mo lefelong leo. Dikutlafa tsa boditšhabatšhaba mme re tsena mo go tsa kgwebo. Moeteledipele wa lekoko la Inkatha Freedom Party IFP Velenkosini Hlabisa o tlhalositse fa lekoko la gagwe le amogela koketso ya VAT eo e supilweng mo puong ya tekanyetsokabo ya Tona ya Matlotlo Enoch Godongwana. Palamente e santse e letetswe go tsaya tshwetso mo ntlheng ya tekanyetsokabo. Hlabisa a re le fa IFP le African National Congress ANC ka bobedi di amogetse koketso ya VAT, lekoko ga le tshegetse ANC mme le ikemetse. Re di wetsafatsa kgwebo mme re tsena mo go tsa metshameko. Prudence Kgodiso wa dingwaga di le 23
o fentse gauta mo kgaisanong ya bomme kwa kgaisanong ya lefatshe kwa Nanjing mme ya nna mosadi wa ntlha wa mo Aforika Borwa go gapa sekgele mo kgaisanong eo. Phenyo eno e baka go itshepa ga gagwe jaaka a ipaakanyetsa dikgaisano tsa bomampodi tsa lefatshe kwa Tokyo ka Lwetse. Phenyo ya ga Sekgodiso e ne ya thusa mo tiragatsong ya Aforika Borwa ka kakaretso kwa dikgaisanong ko naga e neng ya bona medale wa bobedi. Mo go tse dingwe tsa metshameko, moletlo wa motabogo le mogwanto wa Popagano Social Club o ne o tshwaretswe kwa Triple R Kgobakgetsi kwa Mosiane View kwa Mahikeng ka Labotlhano yo sa tswang go feta. Moletlo yono o simolotswe mo mesong fa batshameki ba ne ba ipaakanyetsa go tsenela dikgaisano tsa dikilomitara di le 5 le di le 10. Go ne go na le metshameko e farologaneng e neng e tshamekiwa ke batho ba dingwaga tsotlhe. Morulaganyi wa tiro Tebogo Setšhele le mong wa lefelo Mpho Seate ba tsibogile jaana. Madume, babogi ba Platinum Northwest Platinum TV, leina la ka ke Tebogo Setšhele wa mo Mosiane View. Ke nna events coordinator ya this program, ke representa Popagano Social Club so far. Can you just explain for babogedi go gae gore fanda ga re go kae go diragala? Like ke buile re mo Mosiane View. Mosiane View e mo Mahikeng mo Northwest. Re tlile ka kakanyo e ya go dira family fun run/walk ya 2025. Sentlentle, the aim of this or the objective of this event ke gore batho ba boele into the spaces of healthy living, because as you can see ba walka ba rana, that's the objective of it, gore batho ba boe ba tshele sentle ba khona ba ja sentle ba consider walking and running because of are ba tlo hita ke obesity. Yes, and the follow-up, we are planning the follow-up events. They might differ. As Popagano Social Club, we want to get into the calendars of the year. Like the preparation, the next preparation would then be Youth Day, then June, then we go to September ka Heritage Day, e be re tswalla ka December, with health issues and talking about other health complications ka December, HIV on HIV Day and stuff like that. But this is the start. Moving forward ka other events. As thologelo ya batho, yes, we would expect much or more, but it shows based on the publicity we've took out there, it was not enough. Maybe I have fitlhella ditsebe tse dintsi, but at the same time, it's a good number, 8 because when you start small, then you grow into the space. So, in short, we are happy. Dumela magaetso, leina la ka ke Mpho Seate. Ke nna monna o simolotseng pleke re mo go yone e bitswang Triple R Kgobakgetsi. Ke moagi wa mo Mahikeng. Okay. Lefelo le Triple R Kgobakgetsi ya ka le tlhalosa Setswana sa re Kgobakgetsi, you must relax. So this is the events venue. So where you have all kinds of events, are no restriction. Just to share with you, a couple of years ago, we even had a Mantswa Supileng. So it's for partying, weddings, any kind of celebration is welcome in this place.
And just to share with you how it came up, Triple R ki initials tsa my 3 kids, re se go ra o leboga le re filwe. So yeah, So mo tsatsing la gompieno go iragalang mo lefelong? mo tsatsing la gompieno go na ne baagi ba mo ke agile mo teng mo Musiane View. Ba ne bang approacha Popagano Social Club ba bona botlhokwa ba gore they want to do a family fun day. Be ke re go go ntle ba gaetsho a re dirisane mo go ke tla le halehelo so that you can do your event. So they started their day ka fun walk and run. So for the day, families are gonna be here enjoying themselves. After the run, they had some aerobics to stretch up. So they will be having fun. There are jumping castles, swimming pools. We'll be having some music as well. So it's a family fun day. Yaka o se tlhalose gore re moletlo ke family day, go na dingwaga tse di letleletseng gore go fitlha ka dingwaga tse di sa di buletse mongwe le mongwe go ka tla. Intse hela yalo, you know, when you talk of a family, start from a toddler. Go itlhalela go basadi ba golong ba rona. So everybody is welcome. Le the venue, it's yeah, you know, it's a very friendly venue. Bana go na le mezwinki, di jumping castle, bagolo go na le mo ba kgonang go ibraela mo teng. You bring your own braai pack, o tlo go dula le bana. There's some shelters, so it's a very conducive place for a family. Ko bofelong ba tiro maitlhomo le maikemisetso a teng ke Ko pheletsong tota re batla go bona tiro ya bore ba ya social club e gola. We want to do it in a sort of an annual event where every year we know gore no le rona mo Musiane View re kgona go hosta such an event. You know, it also helps our youth because ga gona go ba tota ba enjoyang go teng. So people think entertainment is all about going to clubs and all those things. You know, healthy life, leone, it's also entertainment. So re batla go bona this thing e gola e itsagale le hatse ka bophara se ka nna vela gore no e mo ke kganya mafikeng he le rona re kgone gore motho na palama tswa go bo Gauteng kwa re ba gaetsho ke a go bokoni bophirima ko Triple R Khoba Kgetsi ra go family fun run ya go Popagano Social Club. yaka o se tso ka ile gore ke tiro ya ntlha mo nakong e tlang ke eng se se tla dirang gore le kgone go ngokela balatedi batho batle at large, just not necessarily Mafikeng residents to come here, but everyone outside Mafikeng to come here. What are measures in place to market this type of event? Look, you know, like this was the first one in Riyadh. I mean, we have learned, you know, sometimes why restrict how le motho. O tsela gore when you do an event, o shebile batho ba around you fell. So re tla berekisa mafaratlhatlha a harologaneng gore re kgone go fitlhella batho ba ba gaufi le ba ba kgakala. I mean, it's you know, if you don't advertise well, you are not able to attract about. So I think we have learned a lot during this thing, and you don't plan it in a short space of time. I think time is very crucial. So we dire well in advance. Ubatle the relevant stakeholders so that they can assist you, come marketing, you know, sponsors and all those things, so that it can be a better event in future. tla jaanong re di wetse ka tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Gompieno e ne le letsatsi la go keteka bolwetse jwa TB. Mo go tse dingwe balatofadiwa ba le babedi ba tshwerwe ka ntlha ya go senya mo kgwebong. Re di wetsa fa mogaetsho go fitlhela re kopana gape mo nakong e tlang ke o tshepile Mokate, motho eso sala sentle.